papa malady se oni nkodate wo ma etimi hye wani ya e ma kwa ne de ni bre epie frifie malady ba typhoon be no ba tantan be no se papa wo ba malady wadwiri ya adwuma ubedi san kwase asem yi malady hwa niema ononom no enya me nwanwa se wo gimisa timil num laka etwa sra wo hwinim kwase asem ko na odi eti nyame nwanwa se malady wo pam ne masi abonten eya me nwanwa se osu ku nim ne unini foto malady wonya hwia wonya foto no ngo osu ni papa foto mekula no mpene ma mentwa so ya sama yo so ya die hwia enti ebia odubetu Facebook ama me mame akuhana no musu akwa enti watu TikTok wa ehwe wo hwe bi wa se ye boda so no wa onu so ye 10 gram se ni se ya le hinu mu hampo no wode atwe asrasa kwase asam malady kamoni onu mapetese laka na ofre nyame no okwo ba so amiame ne num yenu esesafo aso wo si forma no se okoya so o se masalati wo so mpada da machi wo oye odi meka ko wuram o se obaye muslim se be ya ogu a muslim for the fana kasiye adaka bibia ye musa emfiri ne babia ho sem kwase asmo wo eti no odin san o ye ne mani ya ya sei enti se wanwu ama ya nto adaka enti emkremofo na besie no abrampa ma listen trance na me musa na sem ma listen trance Auntie Alice enti se die mo twen say be operation no de aka no and they say modidiem oh and then answer frame no krasem ni na me kra na me bu afu say wo hamadwen enso anyi ono a obata no so eti sre na na egu so sre mo boy ye dika akoye first one no aka second one te say akoka ka no 15,000 16,000 and na de omo di bedidi ti wi ase obi a mo hwe ye ya mo boa ye muso ye mu na ye nti abo ni timfiri okra ti Alice ka say yo Ghana fo ni wi ase ti o etie fo me na me de tudwa nso so bi nso ani je wo ho so ase ope ana Sompa FM Alice ana wunya ku a hompe sa ope wo ye young sesi a se de o ma be ma ye me ne de nsuro ati wani so na wo mfie say but so me ko 40 years 40 afi na wo 40 years so wale 39 so wale foforo eni say be man wa say ukrom frafrani ase emfa frafra bi abi na wa fa dakate ana ho so mpe ana kanjaga na wo nyamensem mum na sole no ko e wo nyamensem na sole no ko asole no ko say eba na say ya na ese ma break kakra unse mi kotena ena edu ba bi nu na nuoma mu aye dia ma menti what are dey show say efe obetiri akwasore da bi na aboduku kama ko dipa fo ase mu firi hoko no odi pa na Saturday nyame akiri kwa na ne ye ko ye no no ye ne Saturday ena Sunday ena Monday ka say we are city me pa cho me chia Ghana fo nyina se mo ya de mo de kan ya bi amaye ye da mo ase wo de mo ye nyina nanso ensan aka de aka ntime srem me pa ma cho mo ya mobo doctor no aba nanso wo se o pese onyiye ne enko fie oyi anso a akurai na brabo asai tika enya scanner na nke aye ne preko na nke yakọ doctor nso se ne tam na aye yi nti o pese onko nti oyiye anso akurai life asai nti mesra mu hu ya mobo se ne mu de kan ye no mu hu ya mobo saa na munye ne akai yetimi nya doctor sika mpo na me kwa me de me yefunu beto ho e ma me bana me pe mesra mu a macho bebre mu ya mobo
na masema ye mbobo dodo Radi Daniel ka bibi kitu bi na monkotwen office why Mr. Champion na Mike nisi Pachogana for me damasi sema yi mama na maboa me na omadi kan ye first one na mama we de misire mu anwie ye maye bi na ensan misire mu a me pese bla ma ble pa me bia be salade ye misire mu a mo boa me na mi nya me nsano na mi nya me ho na mitimi pie mbe bibi enkoma no asema me ma me ka che mi se ono mi yese ya onti mi hwe mi akop mi se me nyini nti wo so pe kwan bia so na mi so me de mi nya bi na ebusuafo so so nti mi nka se wadi dem nti ebusuafo na de bia omo entadwane ma wondi nti obepe kwan bia so na mi so ma nyere ma nya mi nsa ni na ba na matima bibi ama me ho na man godan ni pase de bia to adwane ma me si mi sila mo ami hu mi mobo na mi tumi mende mo na ma bele mi pese mi pie aba be ye odisrefo mi sila mo ambo ame but Ephraim o sende ye bana na akoso a ofra kra no 1000 cedis September 22 sende no 500 ye fra kola na ne fon adum ye fra ni kun se akra na ba ha ni ntini won fa fon ne kra ma ne akra ne nkasa ne nsende akra ne sika e ma no be ma bi wo akofa na no akofa bronsam o wo ni bi na ade be ma akra na ba na nipa bi ahu no mobo no eti na akoso ya se wo hwe sompa me pa cho abaya so fon no wate na usika abedi a ma me sende wa ade ma wo na wo ku no de fita no de wo senya de obeme ye no wakasa ti mo amore ye won kransa kwala mu nimu no a labadi wo amon kan kire no so onso ne fon na ni sika na enu agima na bia be kan ho ne ensende ma ne frɛ ni ku so onfa no ho ba bi kure be ye benya no ne kwa hwe no wiase a yaba no wonni wu a na wabusua na sa penifo kan mama sofo mama hallelujah amen na mi hu TikTok kura me ba life yi so kura hu me kola so for mama root ye nyina nso ne ye otwadwuma yi mu adwuma wo more grace to your anointing me do for we ye adwuma nyame shira nyame shira me hu ane mani age me say wow ai wo ya de pa rade ni wachi na wo man wo sra no nye bebre ai etu so for mama na e beton aduro etu no mo pe wa ye shira ye Medasi mommy. Yamatiafo nyina emo bibia akwaba de ba Sompa TV so medofo ebusasa ompono emuti sen meyide se nyankopon adom oho ye papa ene so ye da ho fra nyankopon twedi ampon wode adom ye ene o se ma ho fasuo no asesa kwara ene o se ma tintim duku enya asem ketwa kyese asanteman ade atoye ni ntu duku kokoye bomi atese ni braba eni braba de na nso e wo se apomoden so ye hwe na yetu ho anamo enu nti na newu se ye nyina yabo tuntum ya yabo duku kokoye na se asanteman ade atoye ni na emom me kanfo 3p garlic mixture ene de amawo seja ye didi ni nyina no e wo se ye hwe se ya apomoden ho nsem so ne ma betimi akoyie e de amaye enti na piwak natural ye ba bukuada bia ne enu hia se ya ne yetu fo se hwe wo dada setena mu yie de eko wo mu no hwe ne yie ene wo nipadua firi wo tri so besi wo na ase abre nyina no onyankopon de obeboa wo na emom nso wo de eka ho bi wo hwe wo ho so yie a ese enwa wo hwe ne ho so yie a ene onyini ebe ye tope enti wo so wo hwe wo ho so yie no nyame de ne de eka ho na ayemua medofo ene nkomo me ne wo di afri pi work natural aye de 3p garlic mixture abadwa so no ene ye hwe men's prostate medofo oba eni prostate said ye bema eni awode no oba ye ni prostate eye mema nko a na wo prostate eti bema ade ba kwa wo sa wo hye ne nso ne se wo bewu o se wo nwu o prostate gland no edi mu akotene pa je number na frɛ yen busa doctor say
bema o prostate no dia na abaye de abo ho ban me ka nsem no bi a kyerɛw na emom wo frɛ doctor obenya brɛ ene wakasa esan sɛ ebre wom ahanso de esimedupe ena me ne wakasa eti frɛ doctor ne yɛmɔ nkɔmɔ ye number no ɛyɛ 0248 92 8824 0248 92 8824 medafo kai se aduro no eye 3p garlic mixture o Sompa TV a ene da ho no mfefefe no eye se ya na tie timesrew okoto ade hia ne se obeno mama me wo de no mfa no mama ebeboa opa mo apom de ho nsem no eniema akoyie ede ama wo ye ka se men's prostate anase prostate gland ya se wo hwe emema ni padua no a on se ye dwunso twa no ye wo kidney no a ehye soro ho kakra no na drobetia no a esa kidney na se na eye ureters no na no so aba na afa bofuro no a abra wo nuane e wudi ne nsu a wo nom wo kidney no chinsam wo ne se nikanika na etwe emu acidic content na pia bonten no jonso no aha ebi be ye mfifire na bi nso aye jonso no kidney no adwuma wo ya no eti wo chinsam a na abeda ne jonso na pia bonten ti se jonso na ewo a onde wo ye na adwuma esoko ko na egu bladder no saa bofuro saa bladder no asie pe eho na emema no omo prostate gland no ehye enti we che say wo ye bema na se wodwunso twa no se how ba ho pe se wo prostate benya problem e wo soro pa enti bema de wo se obo wodwunso twa ho ban ennem yade nketenkete syphilis ene gonorrhea no bema wo to we se obo mpa ye da say unya bie because the moment your prostate no wodwunso twa ne how beba ho wo benya syphilis wo benya gonorrhea no eye moawa afe na ebe ha wodwunso twa no afo bo se bedru baabi ne wuntimi nwonso na afe bofuro yi bladder yi ayemma Johnson nso mma mebe cheche bi mu akere wo afobon sa ayede he na abeje ato bema o prostate ne so na afei prostate no drobe na ye frɛ ne sɛ urethra no a o Johnson fam no sɛ anko a na achia eti Johnson ntimi mfamu maten sɛ de wo sɛ eba no ɛna sɛ wɔnhwɛ yi abɛkɔ hospital doctor bɛka kyɛw sɛ Johnson a emma no gisi de rubber to bema ne mu direct na akɔtɔ o bladder no na ɛtwe Johnson ne ba straight bema yɛmfa wurɔba nto bɛɛma mu mpo na yɛ den na ne wiase ne gyina kora wɔ he ne yɛsa de wurɔba ɛkɔto bɛɛma mu na wote wɔ paa na wɔyere te hɔ na ayɛ ka wobesu esu ne kora bɛku nsunsum pɛ 3p garlic mixture ne nonnom na mo prostate ne ho ban esan sɛ edro papa baako a ɛyɛ ntini mu ani mogya mu adwuma a eyi ɛmoa wan ketenkete ne bacteria ne infection bia efi ne padua no 3p garlic mixture yɛ number no ɛyɛ 0248 92 8824 0248 92 8824 make us obi sina be den na mehu semi prostate no problem aba ho be ma se prostate no e how ba ho ade tie nie ene mabobi so akere wo no wo betumi akogina ho dwonso de wo be kyem pa enso dwonso no emma esna dwonso de wo pa no wa ya se ye dududu na afiada ne usun ene dru saa bre no agese de rubber koto be mem entwen ma ne ndru ho no mo ansa pe 3p garlic mixture ne no obi nso de ne Johnson okogina faako a se be betena ha yi a mo mi ma me kwan se me nkase a me kasa yi Johnson e bi nya mpia bonten wo gina faako no wo kyem e basa na wosisim ene wa ya ase na eye wo ya Johnson ne makora obi nso de okogina ho a e ba bebre eto ontwa da opese wo jai Johnson no enso wenyai eno sa aka atimi tujaw enti omo sa mo ntampa akwantu akoforo ba ase konkanan no wasi so obadwonso na da bani bo abe pi passenger kora be di watem pe 3p garlic mixture no o Johnson sem ebe ye kama o prostate no ebe bo ho ban de ama be ma bi nso de no Johnson ebe ko nkete Johnson de ne pa o ko gina so wo Johnson kakra bi ne baaye obi nso de wa Johnson awie no chese sebio wo hye ne nika kora no anase ebi sel so egu ne boxer short no ne nyina ye prostate no ɛho ɛhaw no ebia prostate no sɛ enye adwuma yi a bɛɛma awo ho nsɛm taa yɛ woden wono oba no bɛkɔ hospital doctor bɛka sɛ muni problem bia enso awo ne ba na emma wobɛkom na ɛyɛ prostate gland no entimi mpu seminal fluid no emma ne nkɔfa enkwamwa spermatozoa no because emmoa no ɔmo yɛ nkonkonti maa o wo mu ntimi ndware
emefa wo be manumu enko oba ne ho gise seminal fluid na prostate gland no epu ne man no ekofa saa moa no na omu damu dware se de omu da nsuo mu no na atumi akọ oba ne ho ama otumi anyinsen it is a be ma wo no oba hia saa nsuo na yehu no abonten no enema me na ewo mu o ba ko ye seminal fluid na ba ko nso ye spermatozoa na nkasa ekambo mu a na be ye semen etimi nua be ma bo prostate ho ban 3p garlic mixture so ene be boa number no eye 0248 92 8824 oda na dwa wuntumi na obadwo so sa na ade achen wo no oba ahia mu a ohun sane no wo te yaw e wo oba mam ene usisimu etoda mpa ohun suo ne sane na emoja kakra ewom wo dwo so wotumi hu moja ewom ni nyina eye prostate no eho haw ne bia wadro eye 3p garlic mixture scientifically yedim de ntia every 40 years e kwobema na prostate no eye kese yenim naturally sa nyankopon aye no etifa 3p ebo prostate ho ban pharmacy shop ene herbal center biemu obenya 3p ato ema ne yemo amema no ewo sex frequent sex mesrew ohia fama no ebo mema ne prostate ho ban pa ema na mahya ka wa na mode mo ho kame mukunu no onno be ma no upeni wuo ntem o pese ne prostate no wonya ha wo ho enye sa bo be ma no se wodo no nko ade ya wohia no pa fama no awi afama no anwumra afama no enye adwuma sem ene be sisi wo kwan bi ade a na wo fie nko ade ama me bo ukunu wate na nukra ma odo no etimi so afei esanso eya ade a be ma no oba bi hia mu na se wunnim se de oba ne ti abo ho ban esansa syphilis ni gonorrhea no etaha mema pa ema mo prostate no omunya haw ewo ho obi nso de ye bra onyini ni nyina ya ade a ede wo haw ebre mema ewo kwan bebre so prostate ho nkomo na meni wudi no na edro pa ne krom ha nipa agi atum nso de eye 3p garlic mixture wo ye be ma tedi entos fresh tomatoes no lycopene ewom moba ni ntantwi bi wo ayewa mu saa fa ko bibi ntwim ho na wo de ngo kakra gu so wo didi bayira mpesi a aya na e kama pa ncheche no aya na doso eboa bo prostate ho ban be ma tedi carrots ane antioxidant ewom ebeboa opa ena afei watermelon zinc enso wom anopa wonni hwe no na nka watwetwa bi kama na wasesa di be ma eboa opa na ba no betimari ba ko mienu miensa bi eboa bo prostate ho ban ena afei michigoro an beta cola no so be ma na num adura enwono monwema ye wate eye kama pa bebo o prostate ho ban ye number eye 0248 92 8824 kaisa adroni din edi 3p garlic mixture ena that TV no so na wo hwe mesrew okoto 3p afa won safa baabi a ya 3p garlic mixture me se eye 3 ena p ane emo obi mfa so kwana na wa chenchena fa won safa ho won se eye wewere an sa na tie ente sa enye 3p okọ pharmacy ho ana baabi eto me bidro no o se 3p garlic mixture ni ho atwam ko baby fufu kotobi and the stores no ebu kumase ha pharmacy shop bia benya bia to baby a borura ho obekona esiwo fefefe say the wo hwe no TV stream your number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 ye betena TV no so ana radio no so na ye ka ne say ya obi onum say duro no ene ye hyeda atonwa mani pass by force won koto ente saa eye adwuma ye ba ne ye betena se nim de ye ka ye start ba Sompa TV Sompa FM enye nne aduro ne ye papanti abre bia ye ba ene obekasa bowra kolena heba dani heba kriske heba kumase okomromu a obenya bia to oba okwa wo so 3p garlic mixture obeyi bia ma hofu nko abet sam takrade eye AA Mensa Koforidua Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa ene cathedral no ene di hwani mu wo fa kwadwo heba nso ewo temale baabi a electromat no wona abenya biato UDS nso Charles Heba ewo ho ode okwa wo so 3p garlic mixture so for lie okotena tet heba ebi wo honom obenya bi ato afi wode wani kire ashama nso a Wedema Pharmacy enso wo ho a ubenya bi ato enkran bora okanshi draglin wa okọ Kings Walk Cove Sam ena Angel Heba wo dia pharmacy bia Little George Health Alert Clinic Ghana hani baabi a wo bia wo dia bora pharmacy shop eni baabi a tuwa bibiduro okọ a wo se o pe 3p
garlic mixture medofo obeyi bia ma o edre de mpene se obeto akosi fie na wanom na emom se wunya koto na wo frɛ doctor se doc eye yade we na ha minti mi prostate nti o mi kunu prostate nti ene yakwa akoto 3p garlic mixture doctor boye onom ne sei na edro no sei kra na ebeye adwuma afa ye wa abotresa class 1 teacher no piwak natural obecheche mo kire wo fine na wo sha sese o no madro no a ebe boaw abo prostate no ho ban bebe bi ho no ya ka kire se ye de rubber ekoto ne be mem otifie esu mesrew jaisu wate nepe 3p garlic mixture na enonom ebe boaw pa ama rubber na ye de koto be mem no wo mu be jai ama wo benya ahoden ama ne nyina akoyi edi ama ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 obi hwem wasinti sese emre me de yade ame yade 3pm wa me ana enti sa abre ne abre nyina ye fa yade baako ne enya kwan ya kirekire mu ye de akyerew eti na ye hwe emema prostate no etu de yade bia ha wo no fa phone na frɛ doctor number no ene mabo akyerew no 0248 92 8824 what dear frey doctor me yare ulcer doctor me bu mi nsa emeye doctor me nase atatai menim de ye me ho na me ho twetwe me what dear boyade no so kire yen se 3p beboa wa ye beka akire wo se 3p emwa wo so a ye beka akire wo se maame yade na wo yade no kɔ na doctor enhwe wo ana se kɔ no wosofo bi emompa ye ma wo ye ho ye nya za ye hwe se yade na wo kan 3p ebetu ase edi ama frɛ ni nkomo number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai say dro no eye 3p garlic mixture Bora pharmacy shop ene e ba center bi mu pebito nenom obedi adanse acha foforo 3p garlic mixture yankopon ya adoma dasene ene obedi ahia medofo ya crown yedase ebusuafo Sompa Nkomo de abije malady bobo somaye wada roma Priscilla Osai Mensa abe support to 3000 cities and George Ofosu Owusu enso support to 100 cities Salama to Isa also support to 100 cities edin we no madam bina a year transaction but edin ba Daniel Owusu antwi okay the madam no so far send wenyen 3500 3400 yenet kosiko ibra na bije doctor ejiriba asembe na wo ka kire no baby a doctor will be an yankopon hira no esan se sade yedwumadie yi no eduru brebi se ya otimi bamba boa no my lady na chese entam so baby owo bia no yankopon onhira no minim se yede ya o secret prayer bia exactly onyame if it in na kom de ne ko to prayer line I say nipa bi se nyame ye omu ye bibi ema wo mu no mu no man oma abije me obi oni bi would you know it I know baby am ikoyi ni de nyame ye mi wonim secret eti ehun ya se betena ye beka obi kura beka se ye boa ni ye ye no kokoa mu no oh my lady si ye bie ya no se ye ka je be gyan ni kura eti ya ye din na no na awurade de ehun ye mobo ye transi ebubo ma ye nso bibia no enye bibi o otesi bi kasama ye no correct otesi bi a ya so wo so yes kasa kontokwama ye de bia eagle prophet o say akoto ofra papa go kan o say osofo friend boss say hey osofo me no ota kasama o afore bo ota ni de kasa o ale de bi de sika ya de free abijanka egedin ye mi secret malady ahia malady na mi sha ni awo no wo yipie no Bible said you whom broni mu body afem awurade what the back out the hia dem doctor esi agiriba me shan kom so nyame difo oh my god ewebre ade bia wo su hu se bibi o lake bibia e wa brabo mu a
ne wa ye ya wo hu akoda yi mo. Oh my God. Wo soro hu mo bo. The prophetess has spoken. Na ebebem. Amen. If I be a prophetess of God. Amen. Just say I was see go so. Yeah. Betra se na me hu se wo him franka. Ante betra se. Na nani kire ya yekoye. O kina kwa yeko. Because enema is ka bebre o me phone so nti. Ye ntimi ni ska nti o kina ko bra. Na beji ska no na mo yenkoye surgery ni firi o why. Kasa na dangbe nso nkasa. Yo. Your friend Dr. AC. Medical yada wo ase. Yo. O aduma yefo nyina ase. Enya mo a nkasa we nkanyenyae. Nti yada mo nyina mo ase. Afi Dr. AC. Mi hu se ne ame so fa hra wonfa. Nyame on hra obebre. Ne wu pe wa abrabo yi mu nyinara. Nyankopon onye ma wate. Nyame ma onyini nche. No ma uyefu mu ma ubi bia obusiamfo nyinara. Nyame hra mo wate. Nyame yam kase. Nyame ma wonya bi na wo mabura wafo ate se ye ne. Aw. Mbobo. Me da wase bebre. Me da soro bia fitinade ko. Se me da soro bia mpaya medical nya bo eye wo. O mpaya me bo ada wase. Me da se bebre ne omo bo aye nyinara ye da obi biara se mo ahu ye mobo. Na mo tie ye sufre na mo ahu ye mobo na mo aye e wasase mo ehunu. Ya me hira mo. Yo. That's it. Dangwe. Dedi kan meda sofu maame Oheneni ase. Anza osere. Oh. Mi shila pa. Aw. Because na mi uraho na blend dos me no pink la so still na ma sister pink la awodo. Aw. Nti na meti wa adwen bone nko a. Na peso yo hu bibi on. Ese me yam hu bibi nsu nkura nhye. Amanfo na ehye me nkura nhye. Kwan me fa so pie bae no. Nyame peso onja me sa kwa. Manum parazin ombo nyina manum senka wo bewu mewu me pe poison kula no me nya bi. Edi nti na dangbe na pese wo ye ho bone no. Pensi no. Pensi na dosu ena healing so na healing tem na esa klonu sa bon. Ah, Me proye me sawe no. Nwansi na esa na nwansi na besisu ogogo me be hihye e ho nyina. Me dawa no mo wiwe me. Anadwo na mi susa me no na gogo me no hwe anadwo na mi su fele maame na maame sane ni nyina mi maame sane ni nyina ena mani nyabote hwe mu na gogo ma hihya ya akese e wo mamoto mu so mo dress ya mamoto mu akohye mti o mu ntimi ye ho no nto ma ko wurawura ho no ma deda wa ye akese nti aya o mu tumi ho na ka kakranka me ho no eka kakranka me ho no mu no proman ka o ma wulam ti ma ble yi pa eti ede na utumi yi mu ano wo didi na yi mu wom oba tan ti se de bi ni mu biem ye de urade ase dangbe ho beto wate onyame a o ma ye hye wani mu no na wanwu wanu parazone ni ade nyina wanwu no onyame owobotae bi ma ate se baby a yakon adu no yaduru nkunimudi na no enti enye ho bone so ate yo Mr. Champo muntu omfo na momfre amere ye na fe yenkoye ni sof mami medase na mo be ya se ni omo di bi ba ye nyina ye meye omo di achi Facebook nyina omo boa ye adwuma kansia ye onyankopon de wato ano ene ehumobra ye wo so ene tima ye a wunyama afofra ye omba hase no onyankopon wonhira na ne meka kire mami eye me de sof mami egro no ho no ese wo hia bema so da bi me beinti eno kura yi nkwan shekes nti ne meka ne se odo no ye a wanyama wo bei hwe ne wo ka emu bi aye a wodu nsa koyiye da mani bi anko petepete no nenso ne wo ye no koso na ye saa wate
ɛna akoda no nso ɛna yɛ nyina hu no yɛ ni agye ne kon ya tene wotimi twa ne sei ne nsɛ ya na bibi so osomu ne nyina ne da no ho ti saa ne anim sɛ wese no so no ɛbɛyɛ yie so ma me yɛ di tu dwa hwɛ meet du kura ama o because na obi ɛyɛ talk show meet du kura ama na sika we nyina ba ne nyina ne akoma pa ɛne adwempa a ɛwɔ dwumadi a yɛ asɔfo ma me ɛdie ɛne wo so waka obi bia mu a wanko bubra bɔne no Onyankopɔn wo hyira wo why tini ya kan so mom diske ba ye nyina doctor no ne ade na kuma so bia Onyankopɔn nim se wa ye awie ɛna maba ne mrante omotu bata ye kopɛ sika ɛde abɔ ye bra ɛso so omo yidi ɛkyɛ ɛde buo dwumadie ɛnyina no Onyankopɔn wo makoma so de party na man of faith fo so boa omo so boa papa women of faith fo no wo makoma so de bia rade wayɛ mpo na akasa bepie honam mu yɛde obi bia se wanimonyam kase a wɔn ahyɛ Sompa Nkomo so ma me dance yo abaya awia yi die yafo kyese ne asi no awɔsen aguye nyinaa na enhyira kɛseɛ aseda kɛseɛ nkomfama Dr. Yesi Ajiriba ade a wayɛ no nyame nkai no yɛda women of faith fo nyinaa so ase because asem we no enye common say asem be confirm minute du kra no enu na makeka mo ho ekuo kakra bi na nso ade kakra omu di echi o Facebook iso omu nyina yɛda wono mo ase papa se asem kakra ka we omu anhwa manansensen yekom na nyame enkasa wo mabra boso na ne oma ye baby bi ombegina bia no nyame nkai wono mo afei nso maami nyame nhyira no oba tan de asem to oba enya gro ensem wa nipa beka papa nso oka ho ma omo wo abofra yi wape baby afa aboy kakrampo ebaaye kyese wafani nyina de adwane ye de ye nka no hwe de nyame ayeyi eno mpo kyɛn so yɛda nyame ase sɛne nyina akwa wie nkunidie maami nyame nkɔso ama na kokoduro nyame ma no abotre ɛwɔ ne bai ho minim sɛ nia start die yɛwie anesa na ne bai so nka na koma ankasa nto ne yam ɛya ode ba obia wɔ kwan a ɔpɛ sɛ ɔfa so adwenbɔne ba ne tirim nanso minim sɛ na dai de ɔno ankasa wahu no Sompa Nkomo so yi ebehye ni nkran na amanani daso wɔ na brabo animu se ebeye yie yɛda adɔfo nyinaa se na nyame nso so enka wɔn mo ho man lady me da ase enso da ase na abrampa man lady Dr. Yesi Ajiriba o nyame nhyira no enye de di kan ni o da bi ɛna no kwenda nso 5000 no de aba we wadi sadan gbesika otua bem so otua 7000 the first sika no eti ababa wanade o ye no anu den nyame nhyira no oni e bra ba ko gabe adu jamfi ono so nyame nhyira no papa man lady edi nkan nyame nhyira wankasa oni woman of faith nyame ya dom mamoso mu yibi edi boy nyame nhyira na de entie nyame koso ehira nse otena adwam yi akoye se ye wa hu moja edia wadwene eye mobrofo se nyame nhyira maledi obi bia wayi sika bia e wa akora hu bia ye ho Nyankopɔn enhyira no maledi entansi se nei obi fasika de abeboa obi wa abra wo nyamfa so mfiri so se nya awurade na behye wa na mu a sa na nipa bebre dwene no ti obi a wayi 1 cedi maledi bia send 100 cedis o mo ma send bibia o ma yade nyame nhyira wo mo babi o mo yi free bia ye ho Nyankopɔn enhye o ma na mu na minim se de o ma yeyi o ma ye de ama awurade emu nhyira be ye o mo dia na doctor maledi abrochire no oti di ni pa o senka word bebe ni fie abaye bia onini babia doctor babia wo bia oti e ka bia nyame nhyira wo na onye okese oni wabusu anyina de mo hwehwe wa awurade anim bia na o ma no mra mu sanfa mamo adofo zo ayi bia boa eye me ofase yesere nyame nhyira e de emamo babi biara mu yifre bia ye ho Yakopon enhye ho anamu na minim say beduru afese na bebrebe maledi omu di adanse o platform yi say mi yi sika de bo adangwe no emfa so a abaso de amamini na yentu me ofase ne fo
malady eyese ne watimi apai mu aka kire ye se dru baby na opese onum aduro mbokra wonnom parazon ne ade malady se nyame nkuwu a otiasefo ye kwa abrantie baby ade we si na ya hyew animunu so onyeze bi kra ya kata dabi na watimi akọ asamba na se nyame wo botaye nti oma osan ba nkwam nti dangwe mesrew se nyame enim de odo be ye wasase so tikun akoma to yam na sre awurade se de aka no se ye operation ni wi a untimi ntinsi enkope bibinya se de wonu mu asem se ompese obesre srade na emeto maame so na wa betimi akwa aba no awurade nye ne sa mawo ma nwini pi na ma lady ye nhira ye maame omuso ona ne ba ne de ba ta bia nko mfa ho gwadwane enu ne ma lady tasi awarefo ntem kretasi se baako yare abaako timi dwane ja baako ebi ne we nko obetimi adwane agya no wakotran nkran obewu a onwu a omfa no evise nka frafrafo de ma lady omu ni se omu di agyade edinka akra wo ye ya wo ye ma ne papa edinka omfa ho na su ni nyina mu no wabɔ aboso ata nachi ma me nyame nhira wate ne fa akoma pa na wanya no fa yesa ma wo mani nyina ma ne nko yesa we nko a de wo so ye bi de boa ne bia no ye fa boa na ye ho Yakobon ebe hira wo ne abusua ne nyina yo ye da se ameli akotranse mon twa ye wani mu ho ai case number 1 Hamdia Mohammed Tafo ana oboni kunadu Alhaji Kasim eni Sule Abdullahi ko there you go Hamdia ano amo ano so na de na sen wa no ni tu kasa yente na no de asem bre yen na asem na duru ba bi we pese o summarize ne keto abi se be ya de wanti no obetse asei me start ana se me can starting no kan nyina summarize me worry be ma bi no wa abuchire nti oba ye na me wo me ban na osa call back nti o call back no na oba ye na me nyinsen ye o call back no wa mba biom ena me wo ho na nebutu afode 30 million ba ye sanka o mu su me be ma ne se me swa nti ebia na wa waste me time ono so enyini nti 30 million o mu du su me nti eno nti na me de ba ha no okay wo ba ya amukọ ye no wo ba ye no ye frɛ wo kun nua na oje awale no Sule em odidi watem bebre ya ma anyi video na amaye odidi atem bebre aha MCR na ni mo min ko kontokwa ko enkramofo nto bibie ni a won pe baabi ma me na omo fa me ba ma me na omo na na oba no de na ma wo omo se omo di akola ni ko school sa na omo ka kire ni na nye fie ba akona na oni omo te David ni so na obe fa na enye efie ni no na ada na oba na be fa akola no ne first place that time na akola no 1.5 year nti omo se omo di akola ni ko school na me se me ntia se me pese odu 2 years nti omo di egufo be fa akola no na ama omo de fa omo chekere no wo na wo de wo ba wo fa ne ma wo man ko mbe de na wo dan akra nde ne ma wo na fe na wo be wo kwaje no me na me kwaje ba wo de wo ba no akoda mo bon se akoda ketu antue mienu no watumi adane na ma wo de ne ko iza akra na nya sai se October mu na obenya 5 years ne se ne wo ba no kro ni mu woni mi de me ntia se ne se wo ba no mo chekere se fa akra na ma wo de na wo de ma wo ko school omo di ni ko to school mu no me ni ko to school ma so ko tro mo nchen wa ko school ontumi mu ma wo ho no ko school omo di ni to school mu ye na this one on the betina na nchen ti se ba oba no e de nti na de ba asa wo di 30 million ya kwa kwama me wa fa se omu ja me kwan Hamdia yeah oba ko ye na ada oba ko ye no wo ha no papa no fretretin o ko ye na de ne kosi nti ekọ police station wie ye no na omo se me nko fie nti papa ne ba me from nti omo je me number nti ebo 10 mu me hyedem na wo be bu punu no mu wo bu mu enye se wa bom o bu punu wo bu mu e na owura inside say makwa report nti wo nsuro police me frɛ police emma no na ya be e wo me dem no
enti me frɛ IBJ na o tie de wo kan no na o ye dede go me na IBJ say me nya abotre na me frɛ police for enti me frɛ police for no na o mo say me ma o mo direction ase me hu style ya me ye one ne ma ne ba ye ebi am be ye me gidigide o mo ye mema enti police for no say me nya abotre ma me na do 10 o'clock what you go bu obi dan 11:30 o se wo gina me dem na me frɛ police on suro police embechi no enti me frɛ police for no abije no se ma me nkasa se ebi am na o mo apira me o mo ye mema enti ma nkasa enti ana papa na a police for no frɛ me se memra enti me call ho no na o mo what did you dey bu pon no ne nine no do boom ene me hyedem na obieye ne nine ya ja wale fun de wakobi o hamdia awale fun de wakobi boy ka say enti ya sanu na police for ne frɛ me na me call ho no omo bisa me na me kyerɛkyerɛ mu de esiye nti ye frɛ no no wo so wo de wo ba sa enu anu wankɔ ekyire enumere wo be frɛ wo so wo yare wo da hospital waso da hospital na omusu yuwa omatinti anapai na ono okoye nti okoye ne na ye bisa na ade nti na obebu punu no se eye ni papa fie nti do ho kwaso obu punu na omusi da bi wuntimi mbu punu because ye ware oba ne kwatena o papa fie nkwa ni kunu nso na si wo enye right ono nti enu na ye friend na enu mi refis na me beka enu na ye friend se won bo police station no o friend me wa fa se me wa fa mbeja no e wo police station no na me se me wa fa ma wonko ono nko anko nti wantimi anko nti anape na odi report ba ise wo yare eti police for na nche no se oba ye no enu ana wo se wo yare enu ana wo se wo yare enu ana wo se wo yare nti enu na report ba ise wo yare nti omo chi no na wo se wo yare nti omo si Monday omo di ahwe Monday ya se ja ne se won commande se o se wo yare me no bi na ya chi obi otumi ka se me yale nti ya si kofi police adwuma no de adro no right police station tafo there be ye call tafo no mo si yemfa nkọ ye friend say Moro market side no nti ho na ye de call report o baba si ada na do 11 o'clock na be ma 13 no television so say wo baba tumi akobu ni dan ene ne makoto ase ne so dem no ye ja ne so won ko de fie me ja mo ho de me nim so mo ja na na say o mo achene ne de me e say police for no say de omo pa che say enye right say obe bu punu no awura inside obe punu asa treatment no omo ne wo ho na me ba ntimi nim so ye e say wo punu no omo bu no na kosi sen e da no why punu na na da bi me nye ye na wo dam wo ni abusia wo na me pese me nya evidence na e bia me nya ne ntem a me nya evidence no say na wo na da wo ni phone wo ti video there be o si maye ni ye na me se me pese me ye ni ye ntem e bia evidence na o kase wambu na me ba ha na sanka me ni asem bia meka na nka me pese e ka asem na asa na maye ni ye eti sila abe ni ye no akwatena dem ho hamdia wo ni abusuafo me we busuafo wo ma me we oho etu ko fie ade na besi be ma se me ni wajai ko fie ye be kun wo sese terede ade kura wo je so awuraba me who pita na brampa Malady wo ko police Malady be ma no so e be ma na nkan se so de yade ne yi ne ho ano so warden unsuro prosi ba ya wo gira se wo yare Malady won se awre ne nkomo no du ba bi na aso wo ja bi ni ade prosi fo no ma ne lawyer e bi so mo unsa kwala awom ene kwa mo fa so mo ja no nti wo se wo mo koka ho asem ti wo mo ma one lawyer bi kasai ti papa no so lawyer nti asem ye nya de be so ye ye e bi se be kwa ko wie ko Alhaji Kasim no so lawyer na Malady me pese me bisa asem bi esremfo no bi wo ha modaro mo nkyire me mu me pese me hunu se o ma wari jaye mu no ye tro krata na di gu awade ana de pa no mu gina so di ja awade ena no Alhaji bi kasa wo si papa so Alhaji ampade a na ni awu Malady de wo ye no enye etan na ani wu e ma Alhaji fo bi sebi wo ma wo so wo 13 da bia me kasa ti sankura 13 ebi ko di asema ba mo wasori e di akira na wo di akira nya mo ntua oka sebi wo mani bi betimi ni akura ya yepe enti die enti ana sebi akwa mpo ana kwa ye bibia ana ju 10:30
ukwe dey wo ne dem wa bai wa ya busuafo me nima de kora ke wa ye nto ma twa na suo ye twa na suo de pra na ti koso ye nku no alaji kasim fie efie ho na malady on say eduru ba bia odwina asem no ho asisi so bibisa no senti die pa na oje no ofie ono malady ensem bebrebe ba bi one ne maame wo chese ahomete eti ko nya sika ne bia no da kopɛ dan ne bi no wafiri ho se si aso yi ne ma wo se ya malady ba bi odi kogu kra no oni se si wo yi ne ma ne maame o da bi me kasi asem so eni o mbaba be na yie o mbaba be na yie eti ye besre prosifo ne se ba bi asem na duro no malady ense so mu gya ne tra die wo mu bia no o mu ma ye hu tafo prosifo ma ya de so mu na invite papa na ne bai ana mu na ma moro market for eti e besre wo mu se ba bi aduro no die mra ne ka no o mu ma ye hu efza kre se wo kura hwehwere se wo betimi adi ne bone eti anu mom ana malady wo ka so no e wo se sa benku afrifie ho se abo ne nyaw no onka wa malady on fe ne se nkyerɛw watim de ne nan abɔpunum abu na wuram dia malady dia betozo bia bia na tuo anasa sekai enti e besre ma me si ona atutu ala be maame ana metua auto prepaid o gidi sister he e dia ko awale akọ be manager wo ba akọ wo ya gina firi nsem me de wasem ne de enti malady social welfare for so abasem nim akra no wo mu nti anti so omu se omo frɛ maame no nti omo ma ne krata se onfa nkomantem no otena samre ma ho no fa ne so ano be ne so ana akola no ne nsem no no mo fa nkoma no prosifo hia no sa na no pay no nti ye nim se ne sa ka mo akopie wo dia ande so de me de akoma assembly man me nim so de akoma na enti de wo mu nti malady e wo so wo free ho e wo se sabre ye no otimi free ho na okotena ne maame nche kakra kopim so mbeka asem ne bewie yo me se champion so mama me dance so mama ye be siw so a enka ye hye wo ma boy asetan ya okọ ye bibia kira wo se wo nkwa eda from day one danger yempew na sumwa opese wo mu sum no no na nyanko police station no eno kwa na ne ho ye me nwanwa sika ye di ma wo whatever enka wo wale ye nyina na de esen wanim se ya ana wale ye nitira ana ha wo bentra ene yi na ho ofe waja wale ye die bebi die bebi wo ba ko to obi nkwan ma ko fasema bla ye wo ba ka ko to obi nkwan no ya kata wani sebe awale ya wo fe so ko ye se adu fre nyame se ya fo amfre ye yi utotwene die bebi wo de ye mo wan so na so ne se wo de nye because who so wo fe so sanware so for mama enti no wono an kasa no wo ye titintin kakra ne mi hu no ese me pima guy challenge but won't mean sebe o abusua bia ya wo de enta wache entwe mansoma ne ye for the time being of my person me stand say akwa positive ensem ne afrem ma no a enka wo mo no ho kone ma me nche kakra nanka asam no ekoda wabeyi ne nema nyina de afifie ho nanka de asomdwe aba se nipa bonifu obi betimi afa nchen aba be di wawu abraye a wo hu nipa kro na wana wo kokoso a chere nte awura awade de sebe o ye kan say heavy o say nkramofo ba bia mo be kro no awade bia ni ho we a nice girl wunyini ye wunru 30 something kra ha ho be sawa enti enne sebe yin so meti so for me asem a ko fa bag na ne ko na chire no se wa ba ka afidie wa record ko ye puni ye na on me ye intact so for me de be she papa nsa woni ma gira ye bisa no ko so na wona wo twe enti me sawa enkoda fie on mu na anadwi because who no be twa so a obetime ku na ye foolish case esiesi so for me dance obaya mama yan kan che sister ise nkwa hia enkwa ohoi ehu hia na yafo a otimi bebu punani yafo wo bi a wo yade watimi akwa akobu punani ene na asa wonyare etisa excuse na yede amano na waye free na one na anamo no mi hu faso bi e wo so na sister yan kasa adekura wo hwehwe no e wo se ye hwehwe de ma no se ade yi nya ye bekun
sikan ye ebe yi ba wo so pa wo simehia no ama sikan yi akwa kokume sesento ho ntwene ahyase no hwe asem wei afidie so eba ye no na massage asem no eno na massage asem no nka back door no enka nipa bone foforo bi kra na be ne bone bra ye ni mu wo hwe enti no ne nkwa hia wo maame a ha wo ho kwa maame nchen eniema be na gudan mu wasa jai wo nkwa ho hia na tutu niema na alaji foforo bi mra me ye ho ade ne mra me jollof na ne awo ye ne de enya bia ema na mo soso tia wade bia sese ye bi soso mfanya adesua we de and the letter eframa no ne na aba beja no we no ye ma megbo nkro bia meka asa ne nkwa anye de ye membu ne nkwa nwutu em so ye nkwa nsuonsuo ya tro letter brofo kasa mu de aba beja na wade a wote ya nani abre ne mmom sister ne wo so ohunu nyansa se awade anye ye mi kofie eyetiawa na nkrofo no bia ya ye wade ma de omu ba fi omu di omu ani no wo mu nhwe ye no mo so wo mase ya bi enti wo ba kwa awade ne ye kokoye ni se ya ebe ya wo jana ebe ya wo de me da se ya tana hamdi ya tana ye fidie so grace mpacho ya ye dwuma ma me pacho hamdi ai abaya fefe ade esen wanimu wo wale ye na wo disa curtains ya sen wanimu ana da bi mi ana me ye hey wo ba ko to obi ban ku nkwan mu akofa sama bla ye ni ade esen sen wanimu a wo hunu ade wo ba ko to obi cho ban kwan mu o swati wan se su sa bomba ma no mo dressing ase e kire sen na ko mani kiti ne tenwe kra te hunu mo som no we so ka ho e ka ho wo be to nkwan mu o yo me de metimi afutu a metimi de ama no me srawo hamdia ena wo kohoi kasim alaji wo kasim kofa wo niema na wa hu arim de wo panya no kwasem se 3000 pen no so de be ma wa hamdia wo de agiska na fa ko ha dan na ko na onyankopon ala obehyew eni wo machi kowu yo fa wani tetemu mienu na hame yo ya anya birthday si why bra obi ana ewe no systematic yo ene obi udu awda systematic we show happy birthday o se awrade nyu fra dum kwadum why anamwa ananwoma ani enso asante mampon ne maame Christiana Oheneni wa ene we she ne babai happy birthday Radin Shira little princess na onyu mfre ni monyam enko eni monyam be part of virtuous women of prayer and Abrampa ye nyina ye kobi o si wadi mfinhia num wo hye ho fa ye kobi asem a wokasa ho ne ye manifesting in God's glory ye ko so atonsu praise be ye nyina ye kobi akasa fo no de ogina mu pa se guest no e mama efa ama no o baby evangelist patient will be first the graft ono so wo ho osofo awoje ahohwe ye sofo badi fo nansi usu afrempom ono na agi ahohwe ni nyina 20th September ye kobi anopa no nkro pepepepe ampaye bedwa edwa memene da ye ko Kingdom Herbal ye ko ho sisi wo mo na de garlic aye dura ye ko gibi eye atomene eye kama capsules eye kama tisa wonu musuo no na umpe garlic ne sente no dia ene ko giwe ni bi atomene ne de na Kingdom ne di kan de bai wa ye ne gel fefe enya sem kitwa na se ne ho aye di mu busa o mesi bebrebe bia ba eti bomodian so beje Kingdom garlic capsules ene ni bitters no bi kono ko gibi na wa no mama usuro ko adwane ko Ni na cholesterol be adwane ko. Kfe Kingdom Herbal for ya na di Kingdom Ginseng Power capsules ebe ma be ma Ote ginem ginseng di ene eh 46 inches plus 2000 intini ebe gu se bechi na una de sen no now they say wasura jai na di ginem wasura pillar ginem tremendous capsules ebe tu na mu saya di ma bia so ahusiesie ebe kokora ebi eto na dro to adro obenya bia to kan she drag lane ebusu ho 0597288298
855 Liberty Conference. Ye kwako bompaye akodi paye. Wa babiem. Obabiem. We ye prison break. Enya sem ketwa. Enedua no bebie. Ye biebie. Ye oil. Ye de padlock. Ye de ba. Akwankyere. What de won sra ene okredo. Ye de ba. Ene handkerchief fufuo beko. Ye de ko. Eno da nchen anema wo hira soma mo da. Ye mfamre. Ye oil o ensuo bibia. Na kwankyere na nkasa ye oil ene o padlock. Ye ko. Ene white handkerchief anase face towel. Ampaye bedwa. Minister Kwame Jedu. Obetojom. Minister Efe Grace. Also ba. And a Minister Sete Champ. Also be hujom. 27th September. Ampaya. Jubilee Park. Ampaya. And opano nsia pepepepepe. Ye nyina dia Ye nti. edame menida. Ye Osibra na obe yinshra. Liberty Conference. Oh glory. Hallelujah. Me patcho adwuma ko bi say from B-Box Ghana. Hey. Na wo de phone so free. Enya sam ketwa. Samsung A16. Ye kwa GB. Na A6. Techno phones. Techno Spark 4.0. Ye ko. Infinix Smart 10. Ye kwa GB. Nyina wo di free. No what you was payment plan here 4 months, copim 6 months. No tua wie. We tua ne da bia o na wotwe obusumi o. Na no ma ye ye Ghana card. Emfie no eye 18 copim 60 years. Na obedi card 15%. Ato ho. Na fei, wo mo so full lie. Woman Ghana Commercial Bank Grade and Mushe. Edum so telecell office wa. Eho no mo wo. 0200 242424. A confusion number being 0200 242424 and now 0540 600314. Republic Academy City Montessori. Ye ko ye de me ko. O yusu British curriculum. Enya sem ketwa. Bani ko suku Ghana so net said ye tete no. Omo no abrochire no. Abrochire no. Enu nti wo ye board or ye boarding. Ye de wo ko. O bom road near Lamteke Kasua Amasaman road. Wo je nkoda afoforo. Ti fa oba no ko 0249282329. Ya maame Madam Gladys ono so wo UK ono so asende 1600 nti erade nhira mo papa said ye ne da no ye beko na yakwa akodi hu dwuma na owie operation ne krakrakra nso a ye de ne beba ama ma hu dwuma mo ye sa pepepe erade na nyankopon nhira mo ye kwa ma no so 0551 931 93054 931 931. Sompa FM 055193190548 931931 na yenko yenim. Biama, sorry. 0551931931 0548 931931. Hello. Hello? 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 No. Hello? Hey. Azuka de o ye no niam aye kwaso ho no eno kremu a. Hello? Afiade. Uhunu so. Hello? Oh. MC be free here. Azuka niam no atete apansa. Ni be susu ni be susu ye be blast na. Hello? Yeah, Azuka. Onimane mpaboa kese.
0555 2 and 1. Hello? Hello? And here, I'm not that say. Yes. Hello? Oh. Hello? Amasum jenka o. Enka so pacho enti o. Pacho mo here. Erade adumo. Yo, we dey me pacho me kasa free ejuso wa chenkom. Yo. Na, Amalia no to one of the person me card di kakra pa na asem no. Yo, tie. Di the person me capture na ne say. Only say abra ni free na nim. Na on dress kama, no be that vow so ama na ware no. E na afa nso on kan ho se ne nkwa, ense ni pe bia nsem. Okwa ware na say wa ware egu a, eno nkire say wa wie no. No. Enti won se ne ho de no free ho. Enya say ni pa bone fo be pe tira be ku na dia se. Yikuno no wa bra woni mo hwe. Enti on free ho. Ne ya no nkwa na manto. No point you have been finding some now on yet. As you move your happy, come in my after much. Maybe I'm not talking about this, sir. I can't be done. Yeah, that's it. About you 29 years. Papa 56, I bet while you show a jow. Who be cuttings until I go on away? Who the cuttings were sent when him and I would see 1 year coom. What's that? I quack to a bib and cook where Marco fast my blade. Hello? Hello. Hello. Pacha, we didn't do a cafe Papa. Hello. Hello, a giant you. Pacha, from me, some because if you are going to be. Yo. Pacha, Mamma, 60 boy is dear pie and could be Yo. Don't be a no can. Obiawale. Yet you. Only we are not telling them that you're not letting anything on a paper. I buy you a fefe. I want to go in the panis that were jow. Where jow. Sit ya the cuttings in today. I say when you penny as a chamber hall. We are panosre. I want to chamber hall. I quack to a big and cook them. I go fast my baby. Edi kwa wenti sense unasi chimura befi. Edi anko. Egwa wenti se asise wira befi. Chalo tension mo ne nase ne tie pa. Wo beka so okoche kwato. Edi anko. Aye be kukura UK boga ni ntino yanku na wu. Omo mlantie kura ehu so 56 wono edi en wo de obeyewo. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Papa. Good. Let me be Abdurrazak. Look at the picture. Yo. So, dressing our dressing. On your packet, no, that's it's part of our dressing. I did a dressing. Or we done but one of our fathers give me that we are back and yet is a band and them crew. But one can't cringe any pa. I dear sister, I won't have the 80. What I cram crying, I mean, I don't care when you could. Or a part of our dressing, I wanted to walk once that I can come. Oh, you know what dresses say? Oh, you know what dresses say? Any pan on what an idea across the horse. Well, you know what dresses say, sister, or track when I'm young and Adama. Come on in Kuno. I'm only can't cringe any pay. No, come out some according to Islamic law. Upon our family, the Jaya, and yet upon a war from them. That was what you're going to do. I buy one. Because you won't pay for a war of what you want. You won't pay for other what's nothing. But if you be satisfied the being a child, what's nothing. So what? And I would have put him because the winter. Or yet, they make 3,000 a war. The winter one. But the way I'm come again. Or the opposite of my life, or some for the man woman back, or catch another one. You have to work as some no back for cliff, but let the build as some one no one, what no one a friend, a friend wash it.
na affair because also time on what to affair according to Ghana law time on sure what to na to affair like again on honorable because or alone eya sem papa ade ani ku abusuafo yi omo mpe wasem kwa wo maame ho awale na gu wo se me nko na onye ni according to Islamic law no awale eleko awale na sa ebusua no wo ke wo awono ede because ekọ wole ebusua ni na if in the moment they no ko dem ebusua half no only take a break because it to go wole ebusua no awara so the Islam wole ebusua ni na bisua no dem wo it can begin na na ko advice no but we think what they need no more yeah that's answer why you trying yeah that's because nipa no every day one we see kofi om so om mpra wale omadi wani ama wale na gu ham dia o fefe make sama kometi ewlade now ne maame no woni nuanom tena ha tena se ham dia tena ha ne ho hia me pa hello ne ba woni nua bia wo maame wo nko a only child na maame agya wo ne ye say bankete che be bu pon levin epia manajo se wa aba be bura wo dem fresh policy formra to mo ba no wo maame ba ne wo bo ana me mo tinu ko sister wo nko a oba nka ho be man nka ho ah nani am dia ko maame we wo maame o ha dan ah anya hwe am dia wo de ko kakra na ye die ye nyina be boa wai na pe baabi na o mu pra wa be ya me ya ah one hello hello be ba hu wa fele me na me ka kire wo pa cho din yenti hello hey edi asem wanya base sir yo actually why hello ejam pacho yenti o pacho good afternoon pacho honi asuboko de radio adom yes refe aya melan na yeshime nimne na wenya me kratswa mesre no ayo so no no a bi kura pe wa wale wa e no mo kai senka ye pe o mpesi hu anim bi kura obi epe ana wo nwale bi ye de akire 29 years on nwale ye de akire na jama mo ka sa wale bone na ya makọ na wale bi anye wa kọ nkwase awade no nche sa wale bi anye o na wale de papa o pa na wo na bi a wa wrahye ene wa kwa kofa de ye mfa hye enka sa 29 years on nwale de utu edi bi ache onya bi adi abedie bi ye nu tira waka dem ho akofi ase wonko edi entia hello ye be cool hello good afternoon Mami Adazoa from today radiadum me da se se ma fe matimen kana o program na wo ya no mani jo papa no ya TikTok pa kuya na wa tire se obi se o program no mani jo papa o so asa na ya me show de na me ma yo ko do ho why mate papa ya dasi na abai wono so na kitchen se onye ne ho abotre na ida se so for ba ni ntere won so eno ano on na wo ponchen no nkotena na obi nim ebia sabe ma no kra de we kra nye no kuno ebia no kuno nkasa de bebi na yenti wi ase de baba ya kwa me bia ya me makwan a ensita ebia wo de wo enti on kono kuno no nya botre ma ne ho se emerta kono no ne de baba na ne saka no se ho si da wasi ya men ka ho na koswa na my pastor o my Ghana I mean show the yes yeah that's papa so by for last one hello
Good afternoon. Afternoon, I am a Pacho into you. Me Pacho, very much, and if we are shamay. You can be a slow, your watch show, and my papa and you may want to change. And I said, I'm watching, so we say, Papa, I'm ordinary, but I mean, Shram of Mobuano. Now, Miss Ada and yes, I'm no so. Maybe your guys so my in people for, like you follow where our mo. Ya wufo no omo mwa wa walem sei me kai wukaba ko adana na to kwa ko to timi so ken kwa ko yu ba firi wono sa plan so on pele ko be tinya bona ya ne sai dia di wo ba ko fie am so ya wufo ye bia to me den na me ma me to to me enka ali abo ya me kwa ya amwa me no te te mi ti ashuma no wanka ya me ye eduma me no ko be ma ni fie kwa mi timi anya ko yi de enti ma me gane na ji wala na you don't through any day I can't on it. You through any day free now, my papa. The same can you so good and I beg you. What is also when you can also be? I'm not abusuafo e de asi edamase MCR no